Welcome to the Two Bros Entertainment. Subscribe. Like and share. Kan lui humhal le kan tui na te humhal atru na thu kan soi tak zong zong kha tu point kan pom tlang vekin ka ringa amaro chu hebil hi thon thu sei tak nei ania alera kan troi vak maya ache pakai tangaron chui chu kadwa he kan bil hian tui riala nar aneni nipcoin tui rial tui khwa aron ti khan achim piltur kem som pasari bial kha forest ramania wangin compensatory afforestation nipco hian forest department nena crore som ni pali sang zakwa som kwa pariata khan an peni so tilai chuan hemi chunga mimal compensation mutur himi som lile pariat chi an omani congress sarkar lai ani a sarkarin ngun takin chumite list en kola hemi te ba kian helaya tu bain in munlo rampas an nei to tur ani lo ti order achwani sang nile pathuma in than puelo oma ratubial ti khani a hilai bial tu khakaloni a ta chuan voina kan house leader tho hi katilai kan house leader kharon ni ta kha khamna dan kha thiatin mitam takin tuirial kama huan an nei ta ai zola tang te champhai tang tin lo chung kwa te point tam tak anon nei ta compensate tam tak an la emi chung cha hian tu tenge an ming engza tenge an lo lak ti kan khichiang do ni chuan ni som ni pariat thlasom pakhat sang ni palia he house chunga kan soi hova kami proceeding khain lo en don nia ti chuan nipco ina compensation pek zel antum tak lo wanga norturin mithil ti thei tak mai unau pa chuan nipco na thok chukum som ni som rugle pani chung adang betani nan tho thei ta lo wangin an puan thuan telan hota ni kha ti chuan hemi awang hian tu nu zela te po hei tu boire pui alo chowa wan doi thla khop maya compensate unlock na dal tu per chu district council hun lai ta kandan nei riverine reserve forest khani kha compensation ladu te chuan nok anti ta em maya ti chuan gauhati high court an king ta ni somni pasari january sang ni le somni pakhada khan gauhati high court single bench chuan kum som nga le paruk chung kan ram luidung som paruk le aizo le silcharin kar kong pui reserve amilo hum hal sakna chumin pai sakta min thia sakta ni kum som nga le paruk chung he dan hi kan ruai tu masaten kan ramin kan mamoti train min lo siam saka tu tene mon kinga gawati high court in min pai sakta ani ti chuan an pai mai ni lovin judgment a chuan state sarkar chuan heng mi te hi adu chuan compensation a petheyang ti khan ziak telani alai mu ber voina kan bil compensation a in ngatani chu kan hriat kadu ti chuan thin a thong ta abek takin ram leilung mangai tu te thin a thong em chief secretary hovin niriat thani sang ni somni pakhadan thua high court judgment hi challenge ngai turani chief minister phalna la ila antia ni som pariat thani sang ni som ni pakhada cm hovin an thua challenge turani lo te ni tadai mai ni e kai court tu hi challenge tur ani lo ten compensation mutu tur te revenue department in low boy pui nga ro se assessment low boy pui nga ro se antita ti chuan voina kan bil protection of rivers akhi siam ni ro se ti ni tani au pato kho mai voina kan bili alo intran na chu khata dai khan anita ti chuan in kan member zom tak pungyun lian chunga hian hausa zona anei kan PNE minister puzirana achana pokhan compensation petura sarkarin malak thu soi chi reng tani so bangsa compensation ka ani ngar mai ni abula tanga top theng hianin
ti chuan Protection of Rivers Act siam ni ro se ti chau ala ni lai khan ni som pali thali sang ni som ni pakhata GAD notification an chua restricted area notify vak mai ni GAD hi concerned department ponilo engdan ma tlo chan tur ponilo an man mo chung maya kha notification ka achua ve thor mai ni forest central state thune nine trom concurrent list ani kan du du helai kan lo pas ngot thei chi po ani bok heklo ti chuan kan wai me tele mi pui tam takin kan sarkar chuan norta Guwahati High Court a hian in challenge turani ti in an norta chiama chu norna awang chuan kan sarkar chuan Guwahati High Court judgment chu azuk challenge ve ta ani Mase a challenge tak lo anwa withdraw le mai ni jane lo meeting so le ti so sang lai khan a mingin an challenge ve a boru ka lo dai ve le khan withdraw le mai ni ta chuan in Center for Environment Protection hovin hetian hi chuan kan ram hum hal tu dan hi kan chan len tak don kan sarkar in kan chan len adu em boxia bei atum der silova ai o tur dan dang siam atuma ti chuan he dan dang hi siam ani chuan compensation hi an la thei don sia heti hian ni ti te angan tia Supreme Court an tlan khalani third party an nia chu wang chuan an appeal thei silova third party appeal theina anjuk dila court ngaya intra court appeal alo phal saktani so me Center for Environment Protection thukal zela chuan nisom pasari January kumin khan principal bench chuani High Court single bench ina kan riverine forest mintria sakna kha athiat vele thungta tiswan khadan kan district council hun lai kan ne ka voina hian angai na dingani kan la ne ni amaro chutu boy kai noi ne ne ane wagin final judgment chu ani lo interim order ania a stay fini ton den muna tak khichuan kha district council hun laya kandan nei kha high court in ala hum hala ala ding ani tuna hian tun minute a hian kha dan khala ding chu mi dan kal dan ding lai kal zonga voina bil kan pulut hi thil dik ani theilova khatiang ani chung khanin tiyan nitkan ka ngai thang khan dan ni duan chauzel ania drafting committee or sub committee or working group or cabinet in approve wa governor ni somni pangame alo asenta governor ina asen do vel khan ordinance man mo takin kan sarkar hian asiam tani o speaker ngatinge ordinance kan siam ordinance kan siam chan chu khadan kha Sessiona pas man ani don lova aman mo thak sia man atul do sia ilo manglang lo kang ti thila ordinance kan tiani o speaker khongain min lo re thiam sila point of order dan nia kan opposition group leader ina soi kha eng dan nge o katia khami bi ka khani notification chu chuaka August April ni som paruk sa ka zakwa som ngale paruk ami kal zela khan notification mayania notification hi he house record ayan dan atling don si lova chu wang chuan riverine reserve forest sung changa sanga zakwa som rukle panga be chana notification kha dan ni chi alovin notification zo ka ni a kan record thei zo lo mi dan ni chi alove zo kha dik zok mel post speaker Mizo District Council Forest Act 1955 noya notification ani dan to chan noya notification ani su thin dan to chan tel lovin notification achu tha chu thailo GAD na notification na chu ring kha eng dan man bo an be chan lo khatiang khani velo ka soi chu ngoro pu speaker khami chungchang ne nei kain hoi vek khania riverine reserve forest 1965 notification akha notification ania
act ani lo rules po ni lo notification kha ni maya chu wang chon dan ni lovin notification ang zo khanin kan leader zom tak khanin soi jok sela house recorder chona dik jok lo mi ka ti na mai ni ale to speaker kan su ngai dan thla ngai la dan nuai hen notification an issue thina ni ni som ni paria January sang kha ko som ru panga a notification an chu an gazette hi under section 1 Mizo District Council Forest Act 1955 be sana siam ani dan diktak ani ole ti chuan enga tinge ordinance zone tha chuania thakhat chawain kara oma oga sa session kan nei don ti a hiat rengani sumi ma ordinance lo ti thoi ka enge kan sarkari aman chan voina in ka zoten a nodal department turpo in lesiam silova eng level ama khan local authority po in lesiam silova so ti sia enga tinge he ordinance aman mo thak eme man mo thak na dang au mialova Center for Environment Protection 10 High Court thu boy an nei lai ti boy na nan du man mon chu chu ni mai ti chuan hei hi additional affidavit he ordinance manga High Court kan sarkar ajuk thelu chu ni hei hi ajuk thelu tangai renga ti chuan Center for Environment Protection hovina District Council hun lai kan dan ding lai din len tir tuma an be zuk ti buai na khanita chu ti buai na ta chon voi na bil hian dua man mo takin ordinance in siamani hei hi a khisel lo khop mai chu wang an lera kan thuai wak ringot maya hei hi dik lova chu wang chuan dan ding lai om reng chunga chu ne na in buk thwa turemo chu ne na in kal tur emo dan siam hi judicial intervention atlingani country a democracy chuan thil pathumom legislature dan siam tu kanom executive elect ko tuanom abo se tu hrem tu judiciary om thunei na kan nei frang vekani voina hian kan sarkar hian judiciary ho thunei na avachu pui ani chuwangin doctrine of separation of powers hi he kan bil hian a violator a breach ani hei kan ngai to ngun ngai khom mai a lui dung hom hal i kha chu kan thurwal vek ma se ada na zok hian khoiram nge min pan pui ti hi kan ngai to angaya ten he kan bil hian district council area a cover reng lovani riverine reserve forest ka chuan a cover veka he bil hian khotlang tui pui tui chong kau phairuang a cover mi lovani ti chuan a lui cover tur kan protect tur hi he ta ra kan lo ti tun lo a khomi te than turen le nga la khoi lui hinge kan protect ka nga khoi lui hinge kan protect don lo he ta tang soi thei kan nei mi lo ni chu ti lai chuan kan lui dung som paruk hum hal sa ti bo na tur ani thei ta boxia he lai tak mai hi a boi pui om lai ani a ten pu speaker har sa tak mai pakhat chu Mizoram Land Revenue Act can pass. Mizoram Land Revenue Rules 2013. Rule number 4 ka. Kan Minister Lom tak po khan lo en sela dan kha riat mel boka. Ta hian engein sia. Ipal nain kan kuat nge. No land shall be processed for allotment within the area of 800 meters. Measuring from the center on either side of the following rivers. Atya, Louis Som Paruk Toto ka. Kan Revenue Minister in a Biron Pudlua Khan, Riverine Reserve Forest, kan Louis Som Paruk ka. Aron kuat lechi ani. Aron kuat lechi ha. So baka chuan Louis Pathum aron belcha. Tui chang tui puile triaute ani. Kha kan Mizoram Land Revenue Rules khan. Kan nei ring siya. Voina bil dang kan pulut lia. Ako'y zong e kan mandon. Ako'y zong e laldon. Kan revenue rules ka, kan repeal don e kan amen don zok.
at tahian eng ma alang boksi lo thil in ko kal tu lein buk thua tur hi om nual ni kan riverine reserve forest ba ka khan ke mani dan siam ngai nen po hianin ain mil lo ba chu wang chuanin heng lui som paruk te hi kan district council ina an lo ti te hi huap ro se juk ti ngot do ni la eta train kan ti thoi ngot lo ba local authority te than tur kha ani boksi a huap si lo chuan eng tinge kan tiang aron huap chuan eng tinge kan tiang ti kha angai ta ani ngoro loko kan huna to pa kan chun jom le mai don em ngai kan chol rianga kan chun jom don ngai ni ani le tuna asulai ju chun jom hot che o ấy chân ấy là như chân pass lò lấy lá tốt đẹp cái chân le chun jom ro le pu speaker ti chuanin khame district council forest act 1955 na nuaya kan dana kha alading changdon ni chuan en angaya hai ko dian min pai hlen sak don kan sarkar du dalang hian he dan lu takhi pai ani hlen don ani chuan cái sarkar hian in du ani dik chia chuan in thil ti dan jong jong hen lang chiang ani chu tian ni chuan dan lang kan siam ve te po chu tha lo lui som paruk a huap lo te po kan ngai tunga he hai ko thutluk na te po han nga phot ti long le tin retrospective in kan pass don lo voina hian he kan pass ma forest ram bo chia jong jong kan su khoi thei chuang lo om se nei mi lo ni khoi thei na sa dan kan nei kha kan hum hi mani si lo chuan chu wang chuan in pu speaker thatak ang hian alang na a keimani dan siam ngei le district council hun lai dan te asu buai theya ain buk thua thei boka tin high court ngai chang angai boka iman mori lawang u ingai chang riang kan tiani ke ni chuani aron pulutu kan deputy cm hi ka za chungin ai hi chu iman mo lo teng u thil buai thak zok a thlen palange kan tiani alo me. Welcome to the Two Bros Entertainment. Subscribe. Like and share.